završili faktički sa pčelarevom. U pčelarevu imamo nepunih 500 hektara voćnjaka. Želeli smo veću nadmorsku visinu, želeli smo dalje da se širimo sa novim voćnim vrstima. Danas se nalazite u Zaječaru na voćnjaku koji je površine već 100 hektara, koji je počeo da se sadi 2016. godine. Već sada imamo zasađenih nekih 100 hektara površine. Uglavnom radi se o zasadu kome su sve klupske sorte jabuka, znači Modi, Pink Lady, Evelina i Isaac. Ono što je karakteristično za Zaječar jeste što imamo i na neki 30 hektara površine imamo trešnje zasađene sa najsavremenijim sistemima. Inače smatramo da je ovo bogom dano područje za proizvodnju voća i u perspektivi imamo da zasad širimo do nekih 400 hektara površine. Dragi čitaoci i posetioci stranice Agrobiznis magazina, predstavljamo vam najsavremeniji zasad trešnje u Evropi. I to upravo na teritoriji opštine Zaječar. Vlasnik je kompanija Delta Agrar. Nešto više o ovom sistemu proizvodnje trešanja će nam govoriti njihov stručnjak. A za početak samo da vidite kako izgledaju kadrovi u ovakvom zasadu koji košta neverovatnih 100.000 evra za 1 hektar. Ali zaista ovo je savršeno urađeno. Znači, mi smo takođe u toku ove godine podigli neki 30 hektara od trešnja, imamo 10 sorta u pitanju. Ovo je najsavremeniji vid gajenja trešanja. Taj sistem sam uzgoja, znači da je trešnja pokrivena pre svega najlonom protiv pucanja i ceo zasad je pokriven mrežama koje sprečavaju ulazak insekata u sam zasad. Radi se o visoko rodnom sadnom materijalu. Mi već sledeće godine očekujemo neki 5 do 6 tona trešanja po hektaru. Investicija je jako skupa, potpuno su savremeni sistemi i koliko ja znam ovo je jedan od jedinstvenih voćnjaka u Evropi na ovoj površini što se tiče trešanja. Sa naše desne strane nalazi se Evelina, klupska sorta jabuka, na kojoj ćemo se kasnije zaustaviti. Koliko košta investicija po hektaru? Investicija oko 100.000 eura po hektaru. 100.000 eura. I koliko nam treba vremena da vratimo? Pa, uz tehnologiju koju mislimo da primenjujemo, mislimo da je neki normalan period između 6 i 7 godina. U kojoj je fazi ovaj zasad gde se mi danas nalazimo? Ovaj zasad je u fazi, znači, posle sadnje, znači, trešnje su sađene negde krajem maja meseca, su posađene sadnice. Sada intenzivno radimo na podizanju konstrukcije u zasadima i plan nam je da u narednih nekih mesec dana završimo apsolutnu konstrukciju. Da li je potrebna neka posebna mehanizacija ili se primenjuje standardno? Mehanizacija, to su klasični voćarski traktori sa atomizerima. Mi imamo, znate sami, veliki broj tehnologa koji se brinu o našim zasadima. Zdravstveno stanje je za sad apsolutno dobro, renomiran je sadni materijal, vrhunskog je kvaliteta sadni materijal. Što se tiče samog uzgojenog oblika, uglavnom su to podloge svima nama znane, sorte su takođe, Cordia Regina su glavne sorte, takođe imamo Lapins, Schneider, Burlat, Penny, Sweetheart, to su neke modernije sorte koje su mi u perspektivi smatramo da bi trebali da daju dobre rezultate. Imamo ovaj zasad u kojem se mi sada nalazimo i na severnoj ekspoziciji, imamo i na južnoj ekspoziciji zasad, jer smatramo da ćemo time da u procesu samom berbe dobijemo još nekih dodatnih 5 do 6 dana. Imajući u vidu ovu tehnologiju, koliko je to problem ili nije oprašivanje za pčele? Oprašivanje za pčele verovatno ćemo ubacivati insekte kao i na svim zasadima kao i u pčelaravu to što radimo. Mislim da je glavni problem u
pravilan raspored oprašivača, upravo iz tog razloga imamo toliko sorti koliko imamo u svom zasadu. Dakle, nisu samo pčele bitne, nego i oprašivači sortiment. I sama tehnologija izbor sortimenta. A gdje se planira prodaja ovih trešanja? Europska unija, Ruska federacija i također za naše tržište.